Welcome to the first part of our program, tracing the history of tennis from its early beginnings to the celebrated sport it's throughout the world and in South Africa today. Join me on this fascinating trip down memory lane. The first South African Championships were held in Port Elizabeth in 1891, making 1991 the centenary of organized tennis in our country. Yes, the game has come a long way. As early as 500 BC, a form of tennis was recorded in Egypt and Persia, and there were also traces of tennis in the Roman Empire. The game settled in France in the Middle Ages. A form of palm tennis was recorded in the 12th century. By the 14th century, tennis was seen as the game of the French royalty. However, it was not limited to the royalty only. Tennis was also played and developed by the clergy. Tennis was introduced to England in the 14th century, and by the 1800s, lawn tennis was becoming popular. However, the game as we knew it was officially launched by an Englishman, Major Walter Chipto Wingfield, in July 1874, when his patent, number 685 of that year, was approved. Although the exact origins was vague, it is thought that a Mr. L. Melville and some British friends brought tennis to South Africa when they first played it in Natal. The first mention of tennis was made by Sir Garnet Wolseley, the British governor of the Transvaal and administrator of Natal. On March 22nd, 1875, he wrote in his diary, "Tried to play lawn tennis with the governor in Cape Town, Van der Bosch." And in the same year, there were other recordings of the game being played in Natal. In the early 1880s, the Port Elizabeth Club, the Berea Lawn Tennis Club, the Wynberg Lawn Tennis Club, and a number of other tennis clubs were formed around the country. South Africa was first put on the world tennis map in 1884 when Mr. E.L. Williams of Johannesburg reached the finals of the first ever doubles match played at Wimbledon. He was partnered by Ernest Lewis of England, a future Wimbledon singles champion. The famous Renshaw twins won the match 6-3, 6-1, 1-6, 6-4. This was also the first year that ladies participated in the Wimbledon Games. Port Elizabeth was die mekka van Suid-Afrikaanse sport in die 1880s en vroege 1890s. Verskeie toetse is by die Crusaders gespeel. Die eerste crickettoets in 1889 en die eerste rugbytoets in 1891. Tot by die uitbreek van die oorlog was die Port Elizabethse tennisklub algemeen aanvaar as die bestuursliggaam van Suid-Afrikaanse tennis. Die tennisklub het ook die eerste en daaropvolgende tenniskampioenskap in Suid-Afrika gereël en die eerste bal van die eerste nasionale kampioenskap is op Saterdag 28 Maart 1891 geslaan. Daar was 16 deelnemers in die mans enkelspel. Die eerste kampioenskap 100 jaar gelede is gewen deur Lionel Richardson van Bloemfontein. Nadat hy kaptein Lyndhurst Winslow met 6-2, 10-8, 6-2 geklop het, was die Challenge Cup syne. En was hy ook 'n hele 2 pond en 2 shillings, R4.50 in vandagse geld ryker. Kaptein Winslow was die vader van Charles Winslow, goue medaljewenner by die 1912 Olympiese Spele en oupa van Paul Winslow, die beroemde Springbok cricketspeler van die jare 50. Die dames enkelspel in 1891 is gewen deur Mabel Grant van Durban, dogter van die tennispionier in Suid-Afrika, meneer L. Neville. Haar prysgeld was 5 pond, 5 shillings, oftewel R10.50, nadat sy mevrou Blackburn van Beaufort West en skoonstelle met 6-2 en 6-stroop geklop het. Port Elizabeth het steeds volgehou om die Suid-Afrikaanse kampioenskappe aan te bied en die toernooi het die sport aan die gang gehou. Daar was 'n toenemende belangstelling in tennis in die ander provinsies en die groot ster van die 90er jare was Lex Kiddy van Gramstad, wat die mans enkelspeltitel vanaf 1894 tot 1898 gewen het. Mabel Grant het die dames enkelspel gedomineer. In 1899 breek die Anglo-Boereoorlog uit en word alle toernooie tot 1903 gestaak. In 1903 is die South African Lawn Tennis Union in Port Elizabeth gestig
en meneer Dufault Clark as die eerste president verkies. Na die stigting van die Unie in 1903 het Percy Sherwell die mans dubbelspeltitel gewen en in die daaropvolgende jaar was hy die enkelspelkampioen. Sherwell was een van Suid-Afrika se eerste groot veelsidige sportmanne. In 1906 voer hy Suid-Afrika tot groot hoogtes aan teen Engeland op die cricketveld. In 1908 het die eerste Springbok tennisspan met Harold Kitson, V.R. Gauntlett as kaptein en Lionel Richardson deelgeneem aan die Olympiese Spele. Dit was ook in die jaar dat die eerste oorseese span Suid-Afrika besoek het. Dit was die Engelse span onder kaptein Reginald Dougherty, die Wimbledonse kampioen vanaf 1897 tot 1900. Die twee spanne het op Johannesburg se beroemde Wanderers Club meegeding. Dougherty was ook die eerste buitelandse speler om 'n Suid-Afrikaanse titel te wen toe hy in 1909 die Suid-Afrikaanse kampioenskappe gebuit het. In 1909-1910 het Wallace Meyer se Engelse span Suid-Afrika besoek. Die groot ster was Anthony Wilding, die Wimbledon kampioen van 1910 tot 1913. Wilding het ook in 1910 die Suid-Afrikaanse mans enkelspeltitel gewen en was die grootste speler in Nieu-Seelandse tennisgeskiedenis. Die eerste dames om Springbokkleure te verwerf was mevrou M. Tudhope en H.A. Kirby in 1911. Hulle het teen S.M. Dast se gemengde span uit Engeland gespeel. In 1912, South Africa had some unforgettable moments at the Stockholm Olympic Games. Inderdaad, 1912 was 'n groot jaar. Vir tennis amper ongelukkig, omdat, soos ons nou genoem het, hulle prestasies so bietjie in die skadu gestaan van MacArthur en Lewis se prestasies. Daardie jaar het ons 'n span gehad met Harry Kitson wat kaptein was. Hy was al 'n bietjie oor sy beste. Maar hy het 'n wonderlike kombinasie gevorm saam met die flamboyante Charlie Winslow. Charlie Winslow was 'n sportpersoonlikheid. Vandag se dae sou hy die pers se droom gewees het. En die jong Winslow het toe gegaan en hy het die goue medalje daai jaar gewen. Hy het sy maat Harry Kitson geklop in die eindronde wat toe 'n silwermedalje beteken het. En saam in die dubbelspel met Kitson se kalmerende invloed en Winslow se waagmoed het hulle ook die goue medalje in die dubbelspel gewen. Interessant, selfs net na die spele toe hulle teruggekom het Kitson 'n brief geskryf aan die Olimpiese Komitee aan Henry Knowles wat destyds die president was, waarin hy vir hom gesê het, mense sê ons het sommer hierdie titels gewen, dit is nie werklik so goed. En hy het dat uitgespel dat die Olimpiese wen en as goue medalje en die silwermedalje en dan ook die goue medalje in die dubbelspel werklik prestasies van internasionale gehalte was. En dit was ook Suid-Afrika se eerste tennis seëges internasionaal. In 1900, the first Davis Cup match took place in Boston, USA, and America, the home team, defeated England by 3 matches to 0. This World Team event for men was, of course, initiated by the great Dwight Davis of America. South Africa first participated in the Davis Cup in 1913 when it was played at Queen's Club in London. The team, V.R. Gauntlett captain, R.F. Lesueur and C.R. Leach lost 4-1 to Canada. In 1913, the International Lawn Tennis Federation was formed, with South Africa as one of the 12 founder nations. With the outbreak of World War I, international tennis came to a standstill from 1915 to 1919. 1920 marked the start of a golden period for South African tennis. Maar die sensasie van daardie spele was 'n seun van Pretoria gewees, Louis Bosman Raymond. Louis Raymond het daai jaar die goue medalje gewen en so vir Suid-Afrika 'n besondere trotse tradisie wat tennis en die Olimpiese spele betref, opgebou. Dit was Raymond het vir baie jare daarna nog vir Suid-Afrika Davis beker gespeel en dit was die eerste stappie van 'n baie roemryke loopbaan vir Louis Raymond gewees. Louis Raymond was one of the greatest tennis players we've ever had here. But not only that, he was loved by everyone. When Jean Baroto came out here and Christian Boussou and all those Frenchmen, Louis was loved by everyone and he was respected and he was loved by, I think, everyone in the whole world, in the tennis world. And he was a wonderful character. I worked with him and then eventually I saw him during the war and God bless him, he's away now, but he was one of our greatest characters in tennis.
In 1921 word die laaste Wimbledon toernooi op die ou terrein gespeel. Brian, alias Babe Norton, was die eerste Suid-Afrikaner om die Wimbledonse enkelspel eindstryd te haal. Maar hy verloor in 5 stelle teen Bill Tilden van Amerika. Die eindstryd is tot vandag toe nog een van die mees kontroversiële eindwedstryde in die tennisgeskiedenis. Die hele storie word eintlik vertel in die boek 50 Years of Wimbledon. En kortliks kom dit daarop neer dat volgens talle kenners Norton opsetlik die 3de en 4de stelle prysgegee het. Norton en Tilden, so lees ons, was groot vriende. Tilden was ongesteld die dag voor die wedstryd en het boonop aan Norton 'n betrekking as tennisafrigter in Hollywood aangebied wat hy aanvaar het. Babe Norton het ook vir Suid-Afrika met onderskeiding in die Davis Beker gespeel. In 1923 dring hy deur tot die halfeindstryd van die enkelspel by Wimbledon. Kort daarna het Norton uit mededingende tennis getree en na Amerika verhuis, waar hy onder andere Hollywood-sterre afgerig het. Een van ons voorste dames van die jare 20 op die tennisbaan was natuurlijk Irene Peacock. In 1921 het sy en A. Beamish van Engeland deurgedring tot die vroue dubbelspel eindstryd op Wimbledon. Hulle is in 2 stelle, 6-1, 6-2, deur die onvergelyklike Suzanne Langlois van Frankryk en Elizabeth Ryan van Amerika geklop. Irene het ook deurgedring tot die halfeindstryd van die vroue enkelspel in die laaste uitdaagronde op Wimbledon. Maar sy het verloor teen die beminde en skitterende Amerikaner Elizabeth Ryan. In 1922 haal Peacock weer die enkelspel halfeindstryd, maar verloor in 2 stelle teen Langlois, wat altesaam 6 keer Wimbledon se kampioen was. Ander hoogtepunte in Irene se tennisloopbaan sluit in die Suid-Afrikaanse enkelspelkampioenskap vir 3 agtereenvolgende jare van 1931 tot 1933. Sy het ook 2 keer die SA vroue dubbelspel, asook die gemengde dubbelspel in 1925 gewen. In 1927 was Irene se groot hoogtepunt die Franse ope dubbelspeltitel wat sy met Bobby Heine Miller gewen het. Intussen gaan Louis Raymond voort om Suid-Afrika se naam hoog te hou. In 1924 verloor hy op Wimbledon in die halfeindronde teen Jean Borotra. 1927 was weer eens 'n groot jaar vir Suid-Afrika op Wimbledon. Jackie Condon van Natal en Louis Raymond dring deur tot die halfeindronde van die mans dubbelspel en Raymond en die 17-jarige Bobby Heine haal die halfeindronde van die gemengde dubbelspel. Heine en Irene Peacock speel in die eindwedstryd van die dames dubbelspel. Hul beroemde teenstanders Helen Wills en Elizabeth Ryan van Amerika wen met 6-3 en 6-2. In die Franse Ope dieselfde jaar, 1927, verloor Irene Peacock in die eindwedstryd teen K. Bowman van Nederland. Maar sy en Bobby Heine verower die dubbelspeltitel. Ja, Bobby Heine, een van die onvergeetlikes van Suid-Afrikaanse vroue tennis. Bobby Heine het op 18 die jongste speler geword om die SA Ope enkelspeltitel te wen. Tussen 1928 en 1937 het sy die titel nie minder nie as 5 keer verower. Sy het ook 6 SA dubbelspeltitels gewen en 5 gemengde dubbelspeltitels ingepalm. Bobby Heine was een van ons voorste tennisspelers ooit. Sy het 16 Suid-Afrikaanse Ope-titels agter haar naam geskryf en ook op 19-jarige leeftyd die Britse hardebaan-kampioenskap gewen. In 1930 het sy met Henry Miller getrou en met die woorde "There's more to life than just tennis" het sy haar lewe aan meer as net tennis gewy. Voort met die tennis net hierna. Dennis Benham or Pat Spence teamed up with the great American Elizabeth Ryan, one of the best doubles players in history, in the mixed doubles at Wimbledon. They beat Jack Crawford and Dee Ackhurst of the USA 7-5, 6-5 in the final. And South Africa celebrated its first Wimbledon championship. Ryan
was 12 times Wimbledon doubles champion and 7 times mixed doubles champion. It was the first of many mixed doubles titles for South Africa at Wimbledon. But who was our first Wimbledon champion? Pat Spence was born in 1898 in Queenstown. He studied medicine at the Edinburgh University and lived mostly in England. However, Spence represented South Africa in 22 Davis Cup games. In 1931, Spence and Betty Nuttall of Great Britain won the French mixed doubles title. In 1929, South African Billy Tapscott shocked the tennis world when she appeared on one of Wimbledon's outside courts without stockings. Despite the uproar about her bare legs, Billy reached the singles quarterfinals that year. Billy also won the South African Open singles and doubles titles in 1930 and represented South Africa on many occasions. Ellis Park, site of many glorious moments for South African tennis, and no less than 27 Wimbledon champions appeared at Ellis Park over the years. At the beginning of the century, the site where Ellis Park was to be built was an old dump yard. In 1922, the project was completed, and a year later, in 1923, the first South African Open was played at Ellis Park. From 1932, the stadium became the permanent venue for the South African Open Championships. The 20s also had many Davis Cup highlights for South Africa. In 1926, South Africa won her first match in the competition. PDB Spence and J.J. Lazard had a 4-1 victory over Portugal in Sutton, England. 1927 was a great year when we beat Ireland, Switzerland and Germany, but then lost to France. As far as international tennis was concerned, several overseas teams visited South Africa in the 20s, the most famous of which being the 1928 French team of Jean Borotra. Jacques Toutou-Brillant was also in the team. Thus, two of the famous Four Musketeers were seen in action on our courts. In die 30er jare het Norman Ferguson by Louis Raymond oorgeneem as Suid-Afrika se groot tennisster. Tussen 1934 en 1938 het Norman 4 keer die SA Ope enkelspeltitel gewen. Hy het ook die dubbelspeltitel 5 keer en die gemengde dubbelspel 6 keer ingepalm. In 1931 het hy en mede-Suid-Afrikaner Bob Kirby van Natal die eindstryd van die Franse dubbelspelkampioenskap gehaal. In diezelfde jaar het Norman 'n opskudding op Wimbledon veroorsaak toe hy Fred Perry verslaan het. Dit was Perry se laaste neerlaag in die wêreld se grootste toernooi. Daarna het hy die Wimbledon se enkelspeltitel vir 3 agtereenvolgende jare agter sy naam geskryf, waarna hy beroepsspeler geword het. Norman Ferguson het die jaar ook deurgedring na die halfeindronde van die dubbelspelkampioenskap saam met Bob Kirby. En in die gemengde dubbelspel eindstryd verloor Norman en mevrou Mary Healy van Brittanje teen die Duitsers Gottfried von Kram en Hilda Krawinkel. In 1933 het Ferguson en Kirby deurgedring tot die eindstryd van die dubbelspel in die Franse Ope en 2 jaar later, in 1935, die prestasie herhaal. Wat die Davis-beker betref, was Suid-Afrika se grootste prestasie in die 30er jare in 1933, toe Ferguson en Key by Queen's Club in Londen Switserland verslaan het en daarna met 2-3 teen Australië verloor het. 1937 was die laaste Davis-beker kragmeting voor die oorlog en Ferguson en Kirby wen teen Holland en Nieu-Seeland, maar verloor teen Joegoslawië. Benevens Bobby Heine Miller was Olive Craze Suid-Afrika se ander groot ster van die jare 30. Sy was in 1939 en 40 Suid-Afrika se enkelspelkampioen. Mevrou C.J. Robbins was die ander groot ster en het in 33, 34 en 1938 die SA enkelspeltitel gewen. Teen die einde van die 30er jare tree Suid-Afrika se grootste speler van alle tye nog op die voorgrond. In 1939 klop die 18-jarige Eric Sturgis vir Eustace Fannin in 5 stelle op Ellis Park en verower hy sy eerste van vele SA enkelspeltitels. Eric Sturgis het 24 Suid-Afrikaanse titels gewen, 11 enkelspeltitels, 8 mans dubbelspeltitels en 5 gemengde dubbelspelkampioenskappe. You know, Eustace and I were great contemporaries, and he was one of my main opponents.
I was only 18 years and 11 months then, and we had a tremendous 5-set final, in which I was fortunate in getting home 8-6 in the 5th set, I think. Van 1941 tot 1945 het tennis weer eens tot 'n stilstand gekom weens die Tweede Wêreldoorlog. Eric Sturgis moes van sy beste jare tennis prysgee toe hy vir sy land in die oorlog geveg het. 2 jaar na die oorlog, in 1947, het Sturgis deurgedring tot die Franse enkelspel eindstryd. In 1948 bereik Sturgis nog 'n mylpaal vir Suid-Afrika in wêreldtennis. Hy dring deur tot die eindstryd van die Amerikaanse Ope in Forest Hills, maar verloor teen die beroemde Pancho Gonzalez met 6-2, 6-3 en 14-12. In some ways a disappointing final for me, because we were delayed by rain, and we went on at 4:45, which was rather late, and the court was a bit slippery, being grass, and I had a lot of trouble with Gonzalez's big serve. Lost the first 2 sets, I think 6-3, 6-2, and then really got into the match. And we got up to 12-11 in his favour, and 13-12. And the umpire said, play one more game. It was now getting dark. And it was my serve. I hadn't lost my serve. And I don't know whether it was psychological, but I went round and served badly and lost that point and lost the match 14-12 in the 3rd. And one often wonders whether if I'd got that game and we'd started the next day, I might have had a chance. But that's history, of course. 1949 was 'n groot jaar vir Suid-Afrika op Wimbledon. Sturgis en Sheila Summers word die eerste Suid-Afrikaanse paar om 'n Wimbledonse titel te wen en wel in die gemengde dubbelspel. Hulle klop die Australiër John Bromwich en Louise Bruff van Amerika in 'n opwindende eindstryd met 9-7, 9-11 en 7-5. Steve, you know, we were very much the underdogs, and we'd beaten Sidwell and Margaret DuPont in the semi-finals, and Bromwich and Bruff were reckoned to be unbeatable at mixed. And Sheila and I, we both played fantastic tennis. We were a good combination. We understood each other well. And at no stage in that match were we more than one game apart, except at the end of each set. And when we finally won the match, we got the most tremendous ovation from the crowd, because at that stage it was all Australia and America winning the titles. And we were in the Commonwealth, of course, then. And this was at 9:05, I think, in the evening that we finished. And I still remember after the match, we had to go to the Wimbledon ball. And we were already late, of course. But there was a crowd outside in the hallway and right down the drive, and they cheered us the whole way out of Wimbledon. It was really quite an emotional thing for us, and we were really very proud. In 1957 het die 37-jarige Sturgis sy laaste Suid-Afrikaanse enkelspeltitel gewen. Sal ons hom ooit vergeet? The first set went to Jaroslav Drobny, 7-5. Then Sturgis raised South African hopes by claiming the next two 6-4, 6-3. Then a tremendous thrill swept the crowd as the Springbok clinched the 4th set 8-6, and with it for the 10th time, the South African men's singles title. Eric Sturgis was known as the gentleman of tennis. Eric, court manners in our day, do you think it's still of the essence? Steve, in the period that I played, I must say there were very few badly behaved tennis players. And I think it's important. You know, even the clothing, I'm an admirer of Andre Agassi. I like his play. I think he's a good sportsman, but I don't like his wearing apparel. And I think it's important to keep it very much more as a sport, although the money is becoming so great that I think it's probably difficult for the players. And I can tell you that I won the Triple Crown in the British Hardcourt in 1947, and the sum total of my 3 vouchers was £20. Well, finally. By today's standards, let me just add, I would say that in the French alone, where I reached the semis 4 times and the final twice in the singles, I would have won probably 2 or 3 million rand. Bobby Heine se opvolger as Suid-Afrika se top vroue tennisspeler was Sheila Summers.
Sy het 3 Suid-Afrikaanse enkelspeltitels gewen in 1948, 49 en 1951. Sy het ook in 1940 en 43 die SA vroue dubbelspeltitel gebuit en saam met Eric Sturgis kon sy 5 keer tussen 1946 en 1953 die gemengde dubbelspeltitel agter haar naam skryf. The other grand lady of South African tennis of the 50s was Mrs. Hazel Reddick Smith, who won the SA singles title in 1953, 54 and 55. A great hat-trick. After Eric Sturgis left the scene, there was a general slump and not much happened in the rest of the 50s. Banana Boy Ian Vermaak, however, was responsible for an unforgettable moment. Representing South Africa in 12 Davis Cup matches, Vermaak will be remembered for the amazing SA Open final at Ellis Park in 1956. He collapsed after playing his last and winning shot, beating Sweden's Torsten Johansson 7-9, 6-4, 2-6, 6-3 and 10-8. What a match it was. In 1959, Vermaak reached the final of the French Open. He lost in 4 sets to Nicola Pietrangeli of Italy. But the sensational 60s was to follow. Join me next week.